Në temperaturat e larta dhe të ulta gjatë verës dhe dimrit, rreth 2000 fëmijë janë në rrugët e Maqedonisë duke lypur. Kjo është gjendja kryesore e ulumtimit të organizatës Stop kundër lypjes dhe keqpërdorimit të fëmijëve dhe shëndetit të tyre. Ky fenomen është një problem i gjatë dhe i përhapur në shumë vende të Ballkanit Perëndimor. Organizata synon të rrizëve të dijen publike për mbrojtjen e fëmijëve, për ndalimin e shfrytëzimit të tyre dhe adresimin e rreziqeve që kjo dukuri paraqet për shëndetin dhe mirëqenjen e tyre. Во туристичките центри е застрашувачки и е зголемена бројката. Во градот Охрид, денеска каде што сме на пресконференција, организаторите, мафијата, учесниците се вклучени токму баш за празниците, новогодишните и божикните празници, децата ги носат и ги транспортираат од Велес, Кичево, Струга, Охрид, Битола, Штип и останатите градови. Сега ние најголемата бројка повторно ја имаме во Охрид, но после откако ќе заминат празниците, откако ќе си заминат сите туристи, бројката се намалува. Но ние трендот ќе го следиме, затоа апелирам građanite na Ohrid, site turisti, da ne im davat monet. Jovanović shpjegon se parat që u japin fëmijëve shpesh përfundojnë tek organizatorët dhe mafia, ndërsa fëmijët marrin vetëm 50 deri në 100 denar dhe ndonjëherë edhe një dajak. Ai thekson se një fëmijë mund të mbledh të paktën 6000 denar në ditë. Sipas tij, situata është përmirësuar pak, por është e nevojshme të punohet më shumë për të mbrojtur dhe për të larguar këta fëmijë nga rruga. Мислам дека од 100 до 150, 200 веќе се реализирани да се запишуваат и да се згрижуваат во детските градинки, затоа што и самите граѓани тоа треба да го прифатат, тоа е општествена одговорност, што мора тоа секој да го решава. Од 2000 деца секојдневно кои питачат, успеавме за 4 години 145 деца да отстраниме и да ги тргнеме, каде што веќе Министерството ги згрижува во групните домови, во неколку згрижувачки семејства, на 43 семејства до 50, може и 70 е бројката зголемена. Социјалните служби во цела Македонија ги посетуваат и ги контролираат дали децата се на училиште, дали се на улица. Прва опомена има, втора, доколку не го почитува тоа, ќе го земеме, ќе им се одземе родителското право. Сега ќе се менјава законот за кривична постапка и кривично дело и одземање на родителското право. Në këtë kategori fëmijësh që dalin për të lypur në qytet përfshihen fëmijët nga familjet me rrezik social, përfshir disa komunitete të marginalizuara. Shumica e tyre nuk ndjekin procesin arsimor. Ata kërkojnë që institucionet të angazhohen fuqishëm për të zgjidhur këtë problem.